2047 bisini bisingo bharat nobum tikete bo kusugo karanai aboni pagai joto haste ni montri okra rongno tei 4 salo katal dilli wo kaisa nangkukmani achuglaimwngo khlaika montri bokhorok Narendra Modi Niti Aayog ni pandawo Naya Delhi ni pragati khola new convention center o hakotor ni montri bokhorok Narendra Modi ni achuglaimwngo 8 salni pandawo phai manjak phaikya haste ni montri okra Dr.Manik sahabo achuglaimwngo ni ulo montri okra sakha montri bokhorok Narendra Modi ni naikolmung angkha 2047 bisini bisingo bharat ni bagwi kaisa road map swnamnani 4 salni Niti Aayog ni achuglaimwngo phaika kendriya swarashtra montri Amit Shah hakotor ni defense minister Rajnath Singh finance minister Nirmala Sitharaman kendriya montri Smriti Irani tei Uttar Pradesh ni montri okra Yogi Adityanath ni logi bodoli kagma samung khlainai rok koktoma saimangka hakotor ni hamsamung ni bagwi koksabna hana bagino 8 salni koklam panda khlaijak hanai bureau report bokhorok।